umunsi ntusanzwe kandi ukumvuze abantu bahora babivuga, ariko kandi nyine so kumenyera niko bimeze ntusanzwe. Ntabwo yigeze ubaho uyu munsi wiyinga w'izi tariki z'uku kwezi uyu mwaka. Ubundi nibi byose bibaye ntabwo bisanzwe kuko ntabwo byigeze biba mu yindi minsi ishize. Ibyo byose nibijanye n'uyu munsi kandi Imana niyo yabishatse ko biba uko tuya tubibona, kuko ntitwari tunabizi ko ari uko biza kugenda. Uretse nyine byo tuba tubona muri aya masaha ko tugiye tuyageramo, niko tugenda tubona n'ibindi mu yandi ari imbere. Gutyo uyu munsi wije tubona ibyawo tutegereze iz'uwundi, kuko nyine niko biba bipangitse. Imana yabiremye cyangwa se yabishizeho zigenda bitwereka kugira ngo tubibone. Nanjye reka nshima Imana bukeya, nshima Imana yuko tugejejeho twese turi amahoro mu itorero, ko mwabivuze turi bazima. Imana yagize neza. Haba ibibazo byinshi nyine muri iki cyumweru mwarabyumvishije by'izo mpanuka zikomeye zahitanye abakozi b'Imana bari bahagurutse barapfa, ariko urumva dufite ubuhamya nabwo nyine bw'abandi Imana nawe yakijije impanuka zisa nk'izo bariho bari mu mwene data tubona. Rero hamwe nawe n'abandi benshi wenda bashimiye ahandi henshi Imana yagiriye neza barahari, bagenda bagaragarizwamo imirimo y'Imana ikomeye. Bwana sifiwe. Imana irakora kandi bikomeye. Iriya mpanuka Theogene yaguyemo, imodoka yabo yagonzwe n'ibisi, irabona amabisi y'Ubugande manini, ihita igenda inayigwa hejuru. Noneho bigorana yuko ahubwo banayikuraho ngo barebe abantu ko bakirimo, kubera ko bagendaga batinda. Urumva nyine abantu bose bari barimo bararangiza, sibyo ko bavuga ko hari umwe nawo ukirimo akuka, ariko urumva ikamyo nako bisi kujyama hejuru y'imodoka, ubwo nyine nawe ashobora kuba afite imvune nyinshi. Nawe yararangije. Urumva nyine tibyari byoroshe, biyako gusa n'ibyo zamwene data Alex ni bene uko itrake niko kwayo. Abonye igonga abandi bantu bari mu mujyi wa Kigali, ica ku kamodoka nyine k'akavatire gahita karesha n'ibarabara. Abantu bose bari barimo bo ntibabakuyemo, bagendaga bakokora ku modoka utundu nyine ibintu tumenye. Ariko ibyo byose niko biba bimeze mu buryo bw'amagare Imana yateguje, niko tubivuga, abantu bakagenda muri izo nzira. Rero turashima Imana kuko icyo gitangaza Imana yakoze ku mwene data. Urumva yaracumbitse kuri bene data abandi hariya kandi yimukiye hano turabizi. Urumva yarafashe urugendo asubiye hariya ahantu yarari wenda kureba ibyo yahasize, hanyuma mu nzira bigenda uko byagenze. Ariko Imana ishimwe ko yakoze umurimo ukomeye, imugirira neza iramugarura, turamubona. Twaba wenda turi mu biriyo ko nazo birashoboka, kuko birahari n'ahandi. Tukaba turi mu munezero twishima, kandi cyongeyeho gisumba byose akaba yaratahuye kuko nyine tegerezwa gusubira mu nzira nyayo yari aho yarari akahagaya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuba icyo kintu cyabaye, kuba icyo kintu kibaye. Twari kuririmba gusa n'indirimbo tukanezerwa tukishima tugataha, kuko ni ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga gusa ngo umwe gusa iyo yemeye ngo mu ijuru impundu zizazivuga, no kuvuga ngo ibo gusa, kubera ko bazabona ibiri mu mitima bari bategereje ko iki kintu kiba kikaba cyabaye. Ntawabimenya uko ijuru rimeze ubu nyine, no kuvuga ngo ibo tibaracisha, kandi uko niko kuri, tibaracisha. Nubwo twe ducishijeho tugakomeza utundi duprograme, mu ijuru ntibaracisha, kandi umunezero uhoraho. Bwana sifiwe. Ku ikorwa kibaye mu isi muri iki kibanza, ariko kandi mu rwego rw'isi. Imana yo mu ijuru ishimwe kubw'icyo gikorwa, kubw'iyo ntambwe yabaye. Rero kuba habaye kare dutangira amateraniro, jewe zantegura, ariko nyine kabwira Imana yo mu ijuru nyine zimenye uko bigenza, kugira ngo yerekane ko ibyo dushaka kuvuga ari ibyayo.
abantu bahabaye kare ngaho nyine ubutumwa nateguye bwatambutse mu ndirimbo ya mbere bucyaririmbwe nahise numva barahangaha bari kumva bafashijwe kuko nja kuvuga gihwanye n'ibirimo byaririmbwe muri iyo ndirimbo mu buryo nyine bisa nkaho byarangiye. Bwana sifiwe. Rero mbere yo gukomeza reka ndirimbe indirimbo yo mu Kirundi iba no mu Kinyarwanda, ariko mu Kirundi niho nyizi neza, animara ndavugaho bukeya nimara dusoze. Uyu munsi tusanzwe n'umunsi w'umunezero n'ibyishimo ko byabaye byose kugeza kuri uyu mwanya. Indirimbo y'123 yo mu ndirimbo z'Ikirundi n'Ikinyarwanda niyo nimero, ariko mu Kirundi niho nyizi cyane. Refure yo mu Kinyarwanda niyo nzamenya ko amavensi azangoraho bukeya. Yesu ni wewe naronkeyemo amahoro mu mutima, nahora ndayarondera handi ariko ndahandi hariho, ntawundi atari Yesu yombumba, tarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Kera narondera umunezero n'itsumutima mpebuye, ariko ndarengana umukiza antegesha urukundo rwiwe. Ntawundi atari Yesu yombumba, tarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'iyi si, irakama ndihebura rwose, nzigirijwe ndarira cyane. Ntawundi atari Yesu yombumba, tarindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Sinarizwa nuko ntagufite, gushitsa aho mpumuriye, ukoze ku maso nakwihweza, ubonye rizwa n'ibishika. Ntawundi atari Yesu yombumba, tarindi zina no kwemera, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
nta wundi atari Yesu yombumba, nta rindi zina no kwemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen. Yesu niwe zina ryonyine twahawe munsi y'ijuru ngo dukirizwe muri we. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta bantu bashobora kuja kwa data atabajanye. Yesu ni byose, kuba mufite, kuba mwakiriye, ni amahoro, ni ibyiringiro, ni umunezero, ni ubugingo. Yesu ni byose. Rero Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka dusome icyanditswe hano, aho Imana yampaye ko tuvugana mu minota mikeya. Ni Matayo igice cya 25 umurongo wa mbere turageza ku wa 13. Ni umugani uhari kandi turawusoma wose uko Yesu yawuvuze. Nitumara tubivugeho bukeya, nitumara twicare. Matayo 25 umurongo wa mbere gushika ku wa 13 haravuga ngo umutwe w'ijambo haravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajanye amatabaza, bo bajanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, baramagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko tabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Bwana sifiwe. Uyu ni umugani Yesu yaciye, kandi Yesu yaciye imigani myinshi ishobora kurenga 37 yaciye, kandi imwe nyine yari isobanutse n'indi yasabaga ubusobanuro kugira ngo abantu babashe kuyumva. Nk'umugani uri imbere y'ahangaha umubibyi dusanga muri kino gitabo ku 13, aho Yesu yavuze umugani w'umubibyi wasohoye imbuto akazibiba, agaterera zimwe zikagwa mu nzira, izindi zikagwa ku kara, izindi zikagwa mu mahwa, izindi zikagwa ku butaka bwiza. Yarawusobanuye kubera abigishwa bawo musabye kugira ngo abasobanurire babashe kumva uwo ari we, uwo ni ukusobanura. Aca n'undi mugani urukungu n'amasaka, nabwo kubera ko wasanga aho ugoye nawe yarawusobanuye. Uyu nguyu nawo mu bantu bo muri Isirayeli bari batuye batari ino iwacu, wari umugani usobanutse. Bwana sifiwe. Narasomye no mu bugenderezi nsoma no mu bushakashatsi nakoresheje, bavuga hejuru y'uyu mugani, bavuga kuko muri Isirayeli muri icyo gihe cya kera umukwe yajaga gusanganirwa n'abakobwa kuko mubabona basigaye bagira hano bafiye donere bitwaje amatabaza, kuko ngo yazaga bugorobye kugira ngo babashe kumumurikira ngo yinjire mu nzu y'ibirori. Yesu aca umugani agereranya ubwami bwo mu ijuru n'amakwe, kandi iyo bavuze amakwe kenshi barabivuga babisanisha n'ijuru cyangwa se babisanisha na Kristo n'itorero. Bwana sifiwe. Abo bavuga ku itorero ari umugeni wa Kristo, bakavuga ko Kristo nawe ari umukwe. Aca uyu mugani abereka ukuntu byari bimeze icyo gihe n'ibintu byari bizumvikana iwabo, aho umukwe yazaga ku mugoroba agasanganirwa n'abafiye donere, abatubona abakobwa nyine bambarira abageni bafite amatabaza kugira ngo bamurikire umukwe yinjire mu nzu y'ibirori.
Bwana sifiwe. Noneho abangaba bo itandukaniro bari bafite cyangwa se bituma uyu mugani usa ukwawo nuko harimo bamwe ngo bafite ubwenge n'abandi b'abapfu. Abo b'abanyabwenge bari bafite ibisabwa ibikenewe kugira ngo baze kwakira umukwe igihe ari buzire abamuboneshereza. Abandi bo bari bitwaje ngo amatabaza adafite amavuta. Nasomye ayo matabaza bakoreshaga muri icyo gihe cyabo yari ameze nk'ariya matara y'iwacu ya kera akoresha ibitoro n'urutambi. Sibye ko yabaga akozwe mu bintu by'ibumba, afite ahantu ho gusuka amavuta n'ahantu ho gushira urutambi, afite n'ahantu y'ingondo ho gufata. Bwana sifiwe. Abaza amatara y'iwacu atari abana b'ubu nyine bavukiye ino barabizi ko urutambi rutarimo ibitoro rudashobora gufata umuriro. Iyo urwakije rwaka akanya gato rukazima, asigaye rugakomeza gusa rushirira rucumba n'umwotsi rukazima. Hanyuma abo bantu nk'uko umukwe yazaga mu gihe kigenwe gitegetswe, zabaye ikintu kidasanzwe. Umukwe noneho aratinda biteganijwe n'igihe bari bategereje ko ari buzire. Noneho bose bagitegereje barasinzira, kandi basinzira bakije amatabaza yabo. Bwana sifiwe. Nasomye ahantu haravuga ngo nakaga kubona umuntu ashobora gucana itara ryiwe ijoro ryose rigaca kandi neza ziko nta gatoro afite yibitseho. Nukuvuga ngo aba yakoze ikosa ridasanzwe, kuko aba yiteje ibibazo imbere yiwe ahaja atazi. Nicyo kibazo cyabaye kuri aba batanu. Barakonze bakongana n'abandi b'abatanu b'abanyabwenge, bose barategereza kuko umukwaza aratinda. Amaze gutinda ibitoro byabo birashira, iby'abandi nabo byarashize, ariko ubwenge bwabo bari bagize nuko bari bibitseho ibindi bitoro cyangwa se andi mavuta mu mperezo zabo kugira ngo baze kongera umukwe igihe azira bamumurikishirize. Niko byabaye ngo igicuku kigeze hagati ngo bumva agasaku, ngo baravuga ngo umukwe araje. Umukwe ntazaza wenyine, azaza aherekejwe. Bwana sifiwe. Uyu ni umugani uganisha ku itorero, uganisha no kuri Kristo, kuko uko turi hano turi abageni ba Kristo, kandi tubarirwa mfashwe mu mwanya w'abakobwa 10. Bwana sifiwe. Abakobwa 10 ni twebwe, abakobwa 10 ni abantu bemeye Kristo, ni abantu bari mu isi bategereje kuza kwa Yesu Kristo ari we mukwe. Bwana sifiwe. Ariko rero uko twiteguye nuko duhagaze niko ntazi. Ibi byanje mugira ngo mbibabwire biturutse ku nyigisho tugize iminsi twigishwa zivuga hejuru kundi isi iteye n'itorero rihagaze mu isi ya none, kugira ngo rushake icyo ryakora kugira ngo rihindure. Mbirebye nuko nagumye kumva zino nyigisho, nasanze kurwanje ruhande numva ndi hasi, numva nibaza icyo nakora bikurikiranye nuko mpagaze nuko meze, kumva ngifite za mayinazi nkuko mwarimu azabivuga. Bisaba kuko hagomba kubaho ikintu cyabaho muri jewe kugira ngo mbashe nanje kuzamuka ngere ku rugezo rwo kumva ko hari icyo nahindura, kuko nta muntu ushobora guhindura iwe atarahinduka. Nta muntu ushobora gufata abantu ngo bashire ku rugezo runaka iwe ubwiwe atagezeho. Rero maze gusoma ijambo nasomye henshi, numva iki kintu kinjemo cyo kuntu twebwe nk'abantu bemeye, nk'abantu b'aba Kristo, nk'abantu bari mu isi ari umugeni wa Kristo, tugomba kureba uko tubayeho, uko turiho, icyo turiho dukora, uko dutegereje. Gusa niyo tutovuga ngo duhindura abantu ngo bagaruke kuri Kristo, twebwe twenyine ubwacu turiteguye, dufite ibihagije, dufite ibisabwa. Kristo yazi ubu nyine twamusanganira, turi mu biki, dufite ibikenewe, kuko ibyo bintu byombi birasobanutse mu ijambo ry'Imana. Itabaza, Bwana sifiwe. Amavuta birasobanutse. Itabaza, ijambo ry'Imana rivuga ngo nitabaza, ijambo bwaryo ngo nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Uvuga ngo ijambo ry'Imana nitabaza, uvuga ngo ijambo ry'Imana riturimo. Uko tufite itabaza, twebwe muri twebwe dufite ikitumurikira tugenda ahabona. Amavuta agaragaza umwuka wera.
Bwana sifiwe. Umwuka wera niwe utuma itara ryaka. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana turifite, tudafite umwuka wera tuba turifite nk'inyamakuru icyo ari cyo cyose uzi gisohoka mu isi, gisomwa na benshi, gikundwa, kigira inkuru ziryoshe, zifasha abantu muri uwo mwanya. Ariko ijambo ry'Imana nitabaza iyo ritarimo umwuka wera. Umwuka wera ngo abe aririmo, aba ari kumwe nawe muri wewe, hamwe naryo n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo uba umeze muri we nko ufite itara rifite urutambi ariko rudafite amavuta, turishobora kukuboneshereza. Bwana sifiwe. Haleluya. Rero uyu mugani urakomeye. Yesu yaramanutse hepfo, icyo nashatse kuvugaho nk'umutwe w'ijambo aravuga ngo kuba maso. Yashatse kubabwira avuga ngo rero mube maso kuko mutazi umunsi ngo n'igihe. Uyu ni umunsi turiho, ni umunsi w'iyinga, kandi uyu munsi ufite ibihe byinshi. Guhera mu gitondo, mu Kinyarwanda bazavuga ibihe, ariko mu Gifaransa bazavuga isaha. Ngo tube maso kubera ko kutazi umunsi, nguko navuga ngo kutazi umunsi n'isaha. Umunsi ugira amasaha menshi, kandi buri saha yose zigenda izana icyayi. Nubwo tugenda tubona ziducaho zigatambuka, hari igihe zitambukana izero, cyangwa zikatambukana hari icyo dukoze kubw'uwo munsi, tukaba twungutse cyangwa se tukaba duhombye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tube maso, tubere maso ubugingo bwacu, twibere maso ubwacu, tumenye kuko amatabaza yacu ari kwaka kandi afite ibyangombwa byose ngo ahore yaka, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Bwana sifiwe. Hari inkuru zanumva z'abantu bamwe nyine b'abanyantege bagiye bemera, bageraho bagasubira inyuma, noneho bakitwaza bavuga ngo aho twemereye, bavuga ngo ageze ku irembo, umwami Yesu araje, umwami Yesu araje kuzogeza ryari. Ariko aho nasomye ahangaha muri komantere zimwe zaravuze ngo kumenya iby'iminsi n'iby'igihe si ibyacu, ibyacu ni gusa no guhora twiteguye. Kuko Petero yarabyanditse mu rwandiko rwa 2 igice cya 3:8 aravuga ngo mumenye neza yuko iminsi uko tuyiharura cyangwa se uko tuyifashe siko Imana yifashe. Iravuga ngo imyaka 1000 ku Mana ngo ni nk'umunsi umwe. Bwana sifiwe. Kuri twebwe, cyangwa se iminsi imyaka 1000 kuri twebwe, ku Mana ni nk'umunsi umwe. Nuvuga ngo biranyuranye cyane. Ugiye kwita ku bihe uko bigenda, uvuge ngo byatangiye kera aho bavugiye imyaka imaze kuba myinshi, uwo Yesu azaza ryari gute na gute, ubu urimo wiruhiriza ubusa aho utazabona n'igisubizo. Icyo usabwa gusa ni kimwe, no guhora witeguye. Itabaza ryawe rigahora ryaka, ufite ibintu byose bikenewe, amavuta n'itara. Itara ni ijambo ry'Imana, ukagira ijambo ry'Imana muri wewe rikagwira. Niko ijambo ry'Imana zarivuga ngo iyo turifite rigwiriye muri twebwe, imitima yacu ngo tuba dufite ubwenge muri yo, tukamenya icyo gukora mu gihe cyacu. Kandi umwuka wera nawe akaba ariho yaraje nk'isezerano rya data kugira ngo azadufasha, adushoboze aho tugiye kunanirwa, atuzamure kandi atwerekere. Kandi afite n'imirimo myinshi akora. Kandi nibwo aje mu isi adusanze kugira ngo adufashe k'isezerano rive kuri data. Ubwo Yesu yaramaze kugenda, aravuga ngo abakobwa 10, 5 bari abapfu. Abapfu ntago bitaye kugira amavuta, kugira amavuta y'inyongera, amavuta arenzeho kugira ngo bazayifashishe umwanya wa ngirente. Ntawubizi iyo tuje ntituhazi, ariko iyo dufite amavuta aradufasha mu rugendo tugendamo tutazi iyo tuje. Twebwe turaba uyu munsi, ejo ntituhazi, ariko Imana yo mu ijuru ihazi. Iyo tuyisabye kugira ngo tugire amavuta mu matabaza yacu, twakiriye ijambo ry'Imana tugakizwa bivuye mu butumwa bwiza, noneho twagira amavuta, bidutuma gukomeza urugendo no kwitegura igihe kirekire muri iyi si. Bwana sifiwe. Haleluya. Mureke tube maso, nibyo Yesu yashatse kuvuga muri uyu mugani. Aravuga ngo tube maso, turinde ubugingo bwacu, tuburinde turinde ijambo ry'Imana muri twebwe. Kuko abantu benshi bari muri iyi si, ababaye mu madini yose, ari ay'idini y'Abayahudi, y'abaganki yegamiye ku Mana y'ukuri, iyi nyine nubwo Yesu Kristo atarayakaza
ngo bamwange, ariko bari bahagaze kuri Imana y'ukuri iyi ngiyi. Hakaba n'abapagani aribo basogokuru na basogokuruza andi mahanga yose. Abo bose bo muri izo bice byombi baremeye, kandi barimo twebwe, barimo n'abayahudi bandi bemeye Yesu Kristo w'ukuri ko yaje akaba yarashitana mu isi akahaba. Abo nibo bagize umugeni wa Kristo kuri none. Ariko icyo asabwa kuba bafite nuko bafite itara, kandi itara ryabo rigahora rifite amavuta. Bwana sifiwe. Kuko bitabaye ibyo ngibyo twasanga twarataramiye ubusa. Birababaje abantu 10, 5 ari abanyabwenge kandi bakoze ibyo nawe ukagomba gukora, nawe ukabaho ngaho mubanye mu mwanya umwe mu gihe kimwe, mwafashwe mu bitotsi bimwe, kandi igitangaza n'umukwe aje mukabyumvira rimwe kandi mugakangukira rimwe, ariko gusanganira bikaba ingorane kuko hari ikintu mubuze. Aba bakobwa bose barakangutse, bose baratsa, ariko bamwe bakije byanga gufata. Byanze gufata babwira babo ngo babahe. Ababo barababwira ngo ntibishoboka ko tubaha amavuta yacu, mugende kugura ayanyu. Ngo baragiye, bagarutse basanga urugi rwakinzwe. Bwana sifiwe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi bihe turimo ngo bimeze nk'ibihe bya Nowa. Ibihe bya Nowa bararyaga bakanywa bagashingira, ibintu byose byari ubuzima bumeze nk'ubuzima turimo. Ariko Nowa yabwiye abantu bagira ngo none ni imikino, kugeza umunsi ngo urugi rwakinzwe. Bwana sifiwe. Natwe igihe turimo ni igihe cyo gutegereza umukwe ko azaza. Ibyo dusabwa no kugira itara rifite amavuta, kugira ngo tuzasangwe twiteguye, tutazasigara hanze y'urugi. Mwitangiriro kiriya gice nyine ngira ngo cya 7, aho tubona inkuru za Nowa. Nowa yarabivuze igihe kirekire biratinda, ariko hageze ku munsi wa nyuma imvura imaze gutangiye kugwa, imaze gufatika nyine, imaze kuba imvura nyamvura, aje barakomanga ku rugi. Nowa arababwira ngo sinje wakinze. No muri uyu mugani aba bakobwa bagiye kuzana amavuta baranayabona, baraza, ariko bahageze basanga urugi rwakinzwe. Ngo bakomanze, ngo barababwira ngo tibishoboka. Umukwe arababwira ngo mwebwe simbazi, ni ukuvuga ngo mwarakerewe. Mureke tureke kugira ubukererwe mu buzima, tugize iminsi duhagazemo, turimo tugenderamo, twibwira ko turimo. Burya nta kintu kibabaje ngo gukerererwa mu kintu uvuga ko urimo ukora, ariko ugasanga nyamara mu kuri guhari utakirimo, ariko hanze ahangaha bazabona ngaho ukibamo. Mureke tuba abakristo bafite ibyankenerwa, ibyangombwa byemewe, bituma umunsi tutazi, umunsi dutegereje tutazi. Kuko abigishwa babaje Yesu baramubwira ngo none tubwire, iyo amakuru uvuze ni ku gice cya 24 muri Matayo, yoko iki gihugu kizarimbuka, Yerusalemu, urusengero, ibintu byose bikabadirika, ibintu bikagenda nabi, ni gute? Arababwira ngo ibyo ngibyo nanjye simbizi. Yesu wenyine aravuze ngo ibyo kuza kwiwe nawe ubwiwe ntabizi. Aravuga ngo data wo mu ijuru wenyine ni ubizi. Ariko igishimishije nuko nubwo Yesu atabizi, ariko Yesu yiteguye kuza, kandi mu gihe gikwiriye. Niba mubwira ngo nazi, harageze kujana itorero rye, tazatungurwa. Nicyo gituma natwe nk'itorero ahari abari hano mu isi tugomba kuba turi maso, twiteguye kugira ngo tuzamusanganire. Igihe hari cyo Yesu azaza, tubyemera tutabyemera, twebwe ababivugana hano n'abari hanze banzi no kumva Yesu uwo ari we, abo bose bazamubona. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwe n'abamucumise ngo bazamubona kandi ngo bazamuborogera. Ariko Imana yo mu ijuru idufashe twe kuba bapfu turi ahantu abandi bari ari n'abanyabwenge, kandi turi cyo kimwe dufite amahirwe angana. Ijambo ry'Imana twararyumvishije ku bwinshi, ridukangurira ritubwira uko twabaho, uko twakwifata, uko twabaho abantu bahindutse, tukaba mu isi ariko tutarabisi, tukamenya ko uko tuyirimo twaye tugenda, tukamenya ko tuyirimo ariko iwacu ari mu ijuru, hari dutegereje umukiza ko azava, tukamenya ko azaza nubwo tutazi umunsi ariho twatuvuga, ariko ntitube maso
ngo tugire ibyangombwa ibyankenerwa, tugire itara muri twebwe rifite ibyangombwa, amavuta ashobora kuryatsa. Ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye, imitima yacu ikomeze kuba ifite ubwenge, tugendane n'igihe turimo, dufite Umwuka Wera ukomeza kutumurikishiriza, kugira ngo Yesu Kristo naza, Bwana sifiwe, Umwuka Wera azatume tumubona, kuko niwe watsa itara muri twebwe, kugira ngo ibintu byose twakoreye, iminsi tumaze muri iyi si tuvuga ngo turakijijwe, ko turaja mu ijuru, turi mu isi, turi aba Kristo, tituri ab'isi, ariko nyamara tukazasigarana nabo. Hari abazabivuga sinzi abazabikura, ko abantu benshi bazacunaguzwa, abapasiteri benshi bazakubitwa, abavuga butumwa benshi bazagirirwa nabi, n'abantu benshi bazaba basigaranye nabo bababwira ngo bite mwasigaye mute namwe. Ni ukuvuga ngo izo mwatubwiraga sibyo, ndetse ni nako nyine bimeze, dore namwe mwasigaye. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo turiherwa ubusa, muzamure kuko twigishijwe, uko tubwiwe buri munsi. Ibyo tubwiwe tubifate, tubitekerezeho, twiyumvire, twibaze, ese ijambo ry'Imana turarifite muri twebwe? Itara ryacu rimeze neza, riteye neza, rihagaze neza? Icyo kintu cyari gifashwe, cyari gikozwe mu buryo bw'ibumba, mu buryo cyomeneka, ariko kugifata neza ni ngombwa. Ni ijambo ry'Imana, ugomba kurifata neza, rikabaho neza muri twebwe, rikicara neza muri twebwe, hanyuma rikagiramo n'amavuta atuma rihora ryaka muri twebwe, kugira ngo Umwami Yesu niyaza rizabashe kutumurikishiriza. Bwana sifiwe, haleluya. Nta mpamvu yo gusigara hanze, nta mpamvu yo gukingiranwa inyuma y'urugi, aho tuzabana. Ijambo ry'Imana rivuga hariya mu byashure Yohana, rivuga abantu b'ingeri z'abantu runaka bari muri iyi si bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, bazaguma hanze. Kavuga ngo abarozi, abasambanyi, abakunda kubesha ngo bakabikora, n'abandi bagereranywa n'imbwa. Ariko si izi ngizi nyine z'aha ngaha z'abazungu, n'izindi z'iwacu bene ziriya imbwa baba bavuga, ni abantu nyine bahora mu bintu, basa nkaho bakorera iby'Imana ariko kandi babasubira nyuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ngo avuye mu bintu akongera akabisubiramo, ngo ababaye nk'imbwa irutse ikongera ikarya ibyo yarutse. Ni ukuvuga ngo imbwa bavuga muri Bibiliya ni ziriya zisubira inyuma muzo zari zaravuyemo. Abo n'abarozi, n'abasambanyi, n'abakunda kubesha bazaba bari hanze. Yo ni umugwi w'abantu Yesu yavuze bazaba bari hanze. Rero Imana yo mu ijuru idufashe, iturinde tukabe muri abo ngabo. Tugize igihe twigishwa mu gitondo na nimugoroba mu buryo butandukanye, bw'abavuga imbonakubone mu ma YouTube, abashobora kuyavugiraho n'abandi, bigisha abantu ko bagomba kuba maso, akabera ubugingo bwabo maso. Uwo dutegereje Yesu Kristo uzaza kudukura muri iyi si uko bimeze kose, mu maproje dufite, uko tubayeho neza kose cyangwa se nabi, iherezo ryo rizaba. Abantu babikunda batabikunda, amareta ahagaze neza cyangwa ahagaze nabi, hariho intambara n'ibiki, itorero rizagenda umunsi uri n'izina. Rero bisaba ko tuba maso, tukaba dufite itara ryacu ritunganijwe neza, rifite amavuta aho ngaho hafi, bidasaba kuzosubira kwirukanga. Kandi twabwiwe kenshi ijambo ry'Imana niryo tabaza, kugira ngo tubashe kurigira ribe muri twe, ntibikaza bivuga byinjira bisohoka, ngo tubemwe twiga tutamenya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabiga ariko ntibamenye. Mureke tuza twiga tumenye, tuve kuri kimwe tuje ku kindi, dutere imbere mu kumenya, tugire byinshi twunguka muri twebwe bidutunga muri ubu buzima, kuko turabizi neza ko ibyo bidutunze muri ubu buzima biduhesha imbaraga, arizo bizatubashisha kwambuka. Ariryo jambo ry'Imana n'Umwuka Wera w'Imana twahawe komeza kudufasha no kutwigisha, kugira ngo tumenye uko tubayeho, uko tubanye, uko tugenda, uko twiyumvira ko nyine ko mu mitima. Imana izisuzuma n'imitima y'abantu gusa ukuntu baba batekereza, babiyumva mu bitekerezo byabo ko bari aho bari muri uwo mwanya, uretse kuba twebwe tubabona ngo baraha cyangwa se ho bari. Imana ibihaye babona no mu mitima. Rero ibintu byose byacu muri twebwe birarindwe, ari imitima, ari ubwenge, kugira ngo bigaragaze ko turi ab'ijuru. Itara ryacu muri twebwe rihaya ryaka kandi rifite amavuta, twe kuzatungurwa
k'abandi bose batumvishije cyangwa k'abandi bose binangiye banga kumva ijambo ry'Imana. Mbere twumva ijambo ry'Imana turikorereho, turigenderemo, twere imbuto zisa nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba. Dutegereze Yesu Kristo azaza ntakabuza. Rero nahacu kuba maso zo kuba dukanuye tudasinzira ibitotsi tuza tubona, ariko no kuba twiteguriye mu ijambo ry'Imana, dukora iby'Imana byose idusaba ko dukora tubihagazemo neza. Niyo twaba dusinziriye nta kibazo mu bitotsi ibingibi dusinzira, ndetse niyo twaba twanapfuye kuko bene data ba Theogene batagihari. Ku ijambo ry'Imana zarivuga ngo abantu bose bapfuye bumva bazasubira no kumva ijambo ry'Imana cyangwa se ijwi ry'Imana, impanda y'Imana, bazuke kuko babayeho mu isi bumva ijambo ry'Imana. Donc muri bo bafite itabaza ryabo ryaka n'amavuta aho ngaho muri iryo ntacyo bitwaye. Icyo kuba maso si ukuba turi gukanura nk'uko muri kundeba, ni ukuba twiteguye bijanye n'iby'ijambo ry'Imana ryo tabaza rivuga, tubihagazemo turi bazima cyangwa se twasinziriye ibitotsi z'urupfu, ariko twarumvishije tuzazuka. Ijambo ry'Imana rivuga neza cyane rikavuga ngo ndetse abo ngabo bazabanza bazuke, n'abazaba bararambye kuri iyi si bakiriho nk'uko turiho bahere ko bahindurwe, noneho bose bahurizwe hamwe bagende. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana ribiteguye neza, ijambo ry'Imana ribihagazemo neza, kandi ijambo ry'Imana ribikurikiranyemo neza. Ntabwo bizagenda ukundi gutandukanye nuko rivuga. Rero riravuze ngo tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe Umwami Yesu azazira. Tugire muri twebwe itabaza ryacu ribe ryaka. Itabaza nababwiye ko ari ijambo ry'Imana n'amavuta yaryo ni Umwuka Wera. Niwe twoherejwe, araza asubira mu cyimbo cya Yesu, akwira abantu bose nk'uko Yesu Kristo yageze aba yagiye nko mu ruhande rumwe abandi bakamubura, bikaba ngombwa ko bagenda bamushakisha. Ubu turamufite, no kuvuga ko dufite Umwuka Wera, dufite Yesu Kristo. Yaravuze ngo umwuka niyaza azaza mu izina ryanje, kandi ngo azagenda abigisha, kandi azagenda bafasha, azagenda basabira, azabingingira abanihire. Afite akazi kenshi karenze uko notekereza nuko no bampaye nibwira nagiye mbona zanditse mu ijambo ry'Imana. Rero nahacu kumugira Mwuka Wera akaba muri twe, n'ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, niho tutazatungurwa n'umukwe. Kristo azaza ntakabuza mu gihe cyiwe cyagenwe tutazi, nyuma y'imyaka miremire, vuba mu kandi kanya tutomenya. Gusa icyo dusabwa no kuba turi maso, twiteguye kugira ngo icyo twashatse, icyo twakeneye igihe kirekire titukakibure ku munota wa nyuma, ngo dusubire gushakisha ibyo tuzaza kuba ntacyo bigitumariye kugira ngo bidufashe. Abakobwa baragarutse 5 babapfu, Amatabaza yasaza Yaka, babonye amavuta bashizemo, ariko barababwira ngo mwebwe timukiri mu mubare w'abakira, mwebwe ntitubazi. Bwana sifiwe. Nyuma y'igihe ntabwo aba ari bikiri ku gihe, umuntu aba yakerewe. Mureke tureke gukererwa mu murimo tugizemo igihe turimo, kandi tuvuga ko twiteguriye. Tube maso, dukore iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka si ibindi, no kuguma mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri njewe, ngo n'ijambo ryanje rikaguma muri mwebwe, icyo muzoza musaba cyose tuzoza ngikora. No kuvuga ngo tuba twomatanye na Kristo. Mureke ijambo ry'Imana ribe muri twe, niryo tara ry'Imana, na Mwuka Wera akomeze kuba muri twe, niwe mavuta y'iryo tara, kugira ngo Yesu niyaza twe kuzatungurwa, twe kuzisanga dusigaye hanze, kandi tugize imyaka ingana n'igihe twemereye dutegereje uwo munsi, ngo usubire kandi udutungure, tugaragare tugumye hanze, aho tuzahekenyera amenyo, ngo tukababara, tukarira, twicuza, tako tukigize bitagihindutse, kuko ikizaba cyabaye kizaba cyabaye, nta gusubirwamo na rimwe. Bwana sifiwe. Mutinye ikizame cyo gutsindwa udasubiramo. Hari abantu batsindwaga bakabeza amahirwe yo gusubiramo, nta mahirwe ya kabiri yo gusubiramo. Abazasigara bazasigara, ariko twebwe ntiturabo gusigara. Niko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu Baheburayo hariya ravuga ngo abatizera ngo bashobora kunezeza Imana. Bwana sifiwe. Ariko akavuga ngo twebwe ngo dufite gusubira inyuma. Bwana sifiwe. Kugira ngo tubivemo ibyo twemeye, twarabyemeye,
duhura n'ibibazo, duhura n'ingorane, bikomera cyangwa byoroha, dufite umufasha Yesu Kristo ubwiwe azadusabira ku Mana, twagira na Mwuka Wera ubana natwe ibihe byose kandi waze kugira ngo adufashe aho bizoza bitugora, tuze tumwiyambaza. Twarimbye muri ya ndirimbo baravuga ngo iminsi irahita vuba kandi irahita yihuta, benshi bapfa batamenya umukiza. Haragenda hamwe akavuga ngo ntibizatunanira, ariko bekavuga ngo niba dufite Umwuka Wera n'urukundo rw'Imana, ibiduhitimanye tubisengana umwete, dukore iz'imbabazi, ibintu byose bizakunda. Bwana sifiwe. Ibintu by'Imana ntabwo ari maji, ibintu by'Imana ni ukugira nk'ubwitange ukabijamo, biza bikunda. Imana ibonye gusa wihaye umutima wawe, ibindi byose bikorekera muri wewe bikozwe nayo. Ku ijambo ry'Imana ravuga ngo niyo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziba zihazikorera muri twebwe. Imana isaba gusa kuyemera, ukemera ijambo ryayo, ukemerera Mwuka Wera akabana nawe, ahasigaye ibindi byose izabikora muri wewe kuko iragukeneye. Nicyo gituma Imana yatanze Yesu Kristo, araza arapfa mu isi kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ntabwo ngo yamwohereje kugira ngo akire abari mu isi hiteka, yaramwohereje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Rero kuba turiho kubw'umugambi w'Imana, kandi Imana iradukunze, kandi Imana ishaka kutwishira. Rero icyo usabwa ni ukugira itabaza muri wewe, itara ryaka ari ryo ijambo ry'Imana, ukagira na Mwuka Wera ariyo mavuta yaryo, kugira ngo ubashe kwitegurira umunsi w'Imana tutazi. Rero uwo munsi ni ibanga rikomeye, ariko kandi Imana yo mu ijuru kuba yiteguriye ntabwo bizasa nkaho bibatunguye, kuko ntabwo bigeze babivamo. Rero mu bikomereremo, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Bwana sifiwe. Reka dusenge Imana, dusabe Imana yo mu ijuru idufashe. Uru rugendo twatangiye ntirworoshe, duhuramo na byinshi biturwanya. Isi iraturwanya, Satani araturwanya, umubiri wacu uraturwanya, kandi intambara ziri henshi. Ijambo ry'Imana zarivuga ngo umuntu azagira abanzi kugeza no mu rugo rw'umuntu, mukazana na nyirabukwe, abakobwa na ba nyina, ibiki. Ariko uko bimeze kose ku giti cy'umuntu, mwumvishije neza aho bano bakobwa basabwe amavuta ngo bahe bagenzi babo, barababwiye ngo ntidushobora kubaha amavuta yacu na yacu. Nuvuga ngo agakiza dufite nakanje, agakiza mfite nakanje, saka umugore wanje, saka abana banje, umuntu ni ku giti ciwe. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo buri vi rizipfukamira, umuntu wese aziyinjirira. Ntabwo nzinjira ngo ninjirane na cortege ya tefe yanje, kuko bazabivuga mu makambi, yataye familiare yanje. Pasiteri azinjira wenyine, umudamu we yinjire, n'abana biwe binjire, umwe ku giti cyiwe kuko yiteguye, afite ibisabwa, itara ryiwe riri kwaka, yabaye maso, yasanganiye umukwe, binjirane mu nzu y'ibirori, ahasigaye urugo rukingwe. Uzakingiranirwa hanze wo mu muryango, uwo nguwo ni ku giti cye, kuko ntacyo nshobora kumufasha, nshobora kumuha ku yanje, nshobora kumuha ku gakiza kanje, nshobora kumuha kumpana yanje nahawe. Umuntu wese ni ku giti cyiwe. Rero Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Umwe wese ku ruhande rwe agerageze ku giti cye kugira ngo ahagarare neza, yitegurire umwami, ntagasigare hanze ngo urugi rukingwe. N'urugi ruzaba rwakinzwe n'Uwiteka, nta mwana muto ushobora kurukingura. Uzaba wasigaye azaba yasigaye bidasubirwamo, kandi hanze azahura n'umubabaro ukomeye. Turaburiwe kandi tuburiwe hakiri kare ko turumva. Rero nahacu kugira amahitamo. Umurinzi umwe yaravuze ngo hitamo neza, hitamo Yesu. Naho kwa Satani we ibyo byose ni ububeshi. Ijuru rirahari kandi abarigiteguriye bazarijamo. Mureke tugire muri twebwe ijambo ry'Imana rigwiriye, ariryo tabaza ry'Imana. Tugire na Mwuka Wera, tumusabe twaramuhawe nk'isezerano riva kuri Data, abe muri twe, akomeze kudufasha kwaka kugira ngo tugatungurwe. Reka dusenge Imana yo mu ijuru dufashe, tugirire neza guhera ubu nyine n'ibindi bihe biri imbere, kuzogeza kuri uwo munsi tutazi, waba vuba cyangwa ugatinda, wasanga tukiriho tugaragara uko cyangwa tutagiriho, twarasinziriye, ariko tukaba twarasinziranye amatabaza yacu ari kwaka. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ugushigwe hejuru kuba kwawe muri aya masaha y'icyamunsi.
iri ni ijambo ryawe watanze nk'umugani uvuga ubwami bwawe ko bumeze kugereranywa n'abakobwa 10 barimo 5 bafite ubwenge n'abandi 5 bafite ubupfu, ariko uravuga neza kuko igikenewe umuntu wese no kubera ubugingo bwiwe amaso, akagira ibyangombwa bikenewe byose bishobora gutuma itara ryiwe ryaka, kugira ngo niwaza azabe afite umuco utuma akubona akumurikira mwinjirana mu nzu y'ibirori. Ibyo ni ibihe dutegereje kandi tubitegereje twihanganye, ariko Mana tubishobozwamo nawe Data uduha imbaraga. Tituzi niba ari vuba cyangwa niba ari kera, tituzi ibihe bizatwara, ariko turi mu isi turabakandida, turategereje twarumvishije ijambo ry'Imana, sinone ni kuva kera n'ubu nyine tugenda turisubirizwamo kugira ngo turyumve cyane. Ahasigaye dukomereze kwitegura, komeza kudufasha kandi tugire neza, udukize aho turi mu ntege nke, utuzamure uduhe imitima itekereza neza kugira ngo tukwitegure, kuko nicyo gikenewe. Turi muri iyi si ariko ndi turabayo, turabawe. Rero mwami nuwaza uzatwakire, uzadusange turi maso, tudasinzirijwe muri iyi si. Iyi si ifite byinshi ijyanamwe abantu bagasinzira, bagatwarwa, bakabyirukankaho, ariko ijambo ryaratubwira ngo iyi si irashirana no kwifuza kwayo, kandi abayirimo babimenye, kugira ngo Mana bakugarukire, kuko ari we Mana y'ukuri ufite ubugingo bwa none n'ubu ikindi gihe kizaza. Ibyawe si iby'ubu gusa, si ibya none, ni iby'ikindi gihe kizaza. Reka abantu bagire ngo amahitamo mazima, amahitamo meza, boye kuja mu by'akanya gato, ariko dushake iby'iteka ryose ari byo byawe Mana. Urakoze kuko uri Imana iza yumva, urakoze kuko uri Imana izikora imirimo ikomeye. Dukure mu kumenyera ibyawe, ahasigaye dukanguke, uko bimeze kose twongere dushakishe guhagarara neza mu gihe gikwiriye, kugira ngo twe kuzatungurwa n'ibihe tutazi. Urakoze kuko uri Imana yatubwiye guhora tubyiteguriye, kandi uzahore ukomeza kutwibutsa kugira ngo Data twe kuzosigara hanze y'urugi. Urakoze kuko uri Imana, amashimwe n'icyubahiro akomeze kuba yawe. Igisha kandi wumvishe, hesha abantu kubitekerezaho cyane. Izina ryawe ajye rikomeza guhabwa icyubahiro none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Murakoze cyane, Imana mu ijuru ibagiriye neza, mube maso, kuko tutazi umunsi n'igihe tuzavira muri iyi si. Amen.